ya mbere yatanguriyeko nkaca mbona ko bakunzi ba KM TV n'umufani wa Big Fizzo akaba ari muri Fizzo Fans Family. Mbega witeze ko Fizzo araza kubica bigacika mu process? apana byoroshe nisa tuvugana za nyamabuji arenga 10 kubera we amabuji arenga 10. bakunzi ba KM TV n'umuntu ari muri Fizzo Fans Family akaba ari mu bafani ba Big Fizzo yahishikiye hano bashitse sazingayo kuva isaa 12 z'umugoroba nari ngaha. Igitaramo cyatangiye sanga bwo twumvise no ko barido kuva cyatangiye saa 6 z'ijoro ni ukuvuga muri vyombe no yagiye kuri scene hatanguye uwitwa Bifes ya kuri scene sanga saa 6 minota serabisa mugabo saa 6 minota sasa z'ijoro. Yego Mwavyakiriye gute mwebwe kubona igitaramo ko byasaba ko dukesha n'abarinzi ari benshi kandi b'abarundi dukunda byabaye ngombwa ko twese dukeza kuba neza. Twizera ko n'amabuji za kuyakiriza rimwe nka 10 Big Fizzo naja kuri scene apana byoroshe nzakurusha ngaho ukundi nzakuduza gushumba. bakunzi ba KM TV uri umufana wa Big Fizzo muko murabona ngaha mu kanya aho Big Fizzo aza kuja kuri scene mbega muza kumukorera ibiki nk'abafani ba Big Fizzo ko twabonye Big Fizzo ariyo ko bagiye imbere mwebwe bizagenda twebwe nk'abafani ba Big Fizzo tuteza kwatsa amabuji byatumwereye ko ariho turi niyinda yakije byanerekane ko ariho ndi n'abandi turi kumwe n'abandi bari hariya mugabo umwanya n'umwanya aho dutangurira turatse umucanwa amabuji mushigikiye umuntu ashaje kandi avuga ngo Big Fizzo arashaje legend yaramusorera sawa mu ngara bagusumba zina rijinye n'uburimba n'ijinye bro bamwita Mzekijana yes bakunzi ba KM TV muri kubona Chris Miguel aho yahishikiye ariko arabera concert mukaya twizera ko biza kugenda neza nawe utaha ciao Fanzi wa nani? Kipandishe tia hapa. Oh, Pito. Sawa.